Las chasadas svizras paian ina taxa da radio e televisiun. Questa taxa vegner nominada BILAC, per quai che la vegn incassada dalla firma BILAC. La taxa va a favur della SSR sco da 34 radios locals e televisiuns regionalas. Sco contra prestaziun adempleschen quests emitturs ina incarica della Confederaziun. Con lor emissiuns da radio e televisiun ston els informar da varts temas actuals en lor incess. Grazie alla taxa e quai possibel eren las regions perifericas. La SSR sto producir programs en tut las 4 linguas naziunalas. Ch'ils programs vegnan emess en l'entir pajais e in servetg public e renconoscents co service public. Il service public pretende dals 34 emitturs privats d'informar davart eveniments locals e regionals. La SSR sto mincha mai producir ina purgida equivalente da radio e televisiun tant per la Svizra tudestia, per la Svizra franzosa, sco per la Svizra italiana ed porger emissiuns per la Svizra romancia. La taxa da radio e televisiun custa oz annualmein 450 francs per chasada. La part la pli gronda dallas entradas var 1,2 miliardas francs va alla SSR. Ils radios locals e las televisiuns regionalas han survegni l'on 2016 60 miliuns. Per la SSR fan las entradas della BILAC ora var 75% del preventiv. Per ils radios locals e per las televisiuns regionalas en elas medemamein ina part importante delle entradas. La taxa della BILAC venne reemplazzata a partir dall'anno 2019 tras una taxa generale. Per le chasadas si riducesce ella per quai a 365 francs per anno. Per interpresas vala una tariffa graduata tenor la svieuta. Quella sta dentant venir pagata pir a partir di una svieuta di $500,000 francs. 3/4 delle interpresas na paian pia na gina taxa, per quai che lor svieuta è più bassa. L'iniziativa vuol abolir la BILAC. La Confederazione na duaia ultra da quai subvencionar pli na ginas staziuns de radio e televisiun. Con l'abolizione delle taxas sforzadas da radio e televisiun avessan tutte le chasadas compareglià con oz minchon supplementarmein 450 francs a libera disposizione. Per las burgaisas ed ils burgais resultas ina dischargia finanziala. L'abolizione della taxa sforzata des schlanch all'economia e procuras per plazzas da lavur. In gea al project sta fis ina SSR libera ed independenta. Con las paias orrentas ter la SSR venissi fac fin. L'iniziativa portassi una finanziazione puramente commerciale da radio e televisione e venis mopli produzi quai che renda. La dipendenza da sponsor privats crescis. La purgida attuale venis riducida drasticamente per quai che la nebec realisabla motras in una finanziazione puramente commerciale. L'iniziativa smanaccia l'esistenza della SSR ed ablers emitturs da radio e televisione ed ella indeblescia la diversità delle medias. Per quai recomandano il Consiglio federale ed il Parlamento da refusare l'iniziativa.